ni kamere gusa. Kamera ni mbi. Kamera ni iri mu gutuma abagore batabagabo mu nzu zabo. Ni kamere gusa. Kamera ni iri mu gutuma abakristo baja basambana n'abandi. Kamera ni iri mu gutuma abapasteri bashira mu bakristo. Ni kamere we. Kamera ni iri mu gutuma abantu bamwa. Ni kamere gusa. Kamere ni kamere gusa bajama. Kamera nditinya gisirimba. Kamera nditinya ngo batinye cyane. Kamera nditinya ngo bakoza amataniro menshi. Yesu yarabwiye ngo umuntu yagurutse kubiba ngo mare kubiba ngo yitegereze ngo arataha ngo bari gutaha ngo basanga ngo barinze mu izindi moto. Abigishwa baramubaza bose tubigenza dufite tuzisarure tubwire tugende tuzishikure. Ni mwikanisa abajama, ni mwikanisa tushizanje, ni mwikanisa hari umwe imbuto sibi kuna ne watefaide kuna mbegu njema na magugu. Kuna mbegu njema. Mutuwa Paulo yandika bikorinto yaravuze ngo nisuzume ngo murebe nimba muri mu byanditswe, nimba mukiri mu byanditswe. Bavandi aho abantu batagitora ntagitora, aho abantu atagitinya ngiki kiza gituma imitima ibibire babarimo. Nibyo dukorera mu ikanisa twamara dukora ibindi hanze. Kuvanga ibyo mu ikanisa sola umuntu akabwiriza mu ikanisa afite megwete bane ariko kwe twere kuba ngo mwisuzume mwizire mumere nimba mukimuzandi nimba mukimuzandi twetera mu capacity nibyo ngibyo gusa narahagije gusa kandi ngo yarahagije imbere y'Imana. Ariko nimba ufite icyo waye ko bakikugayira ngo abandi bagikoze izantanga pero kubona gutemo binano da pero kubona umugore ushingiye kabiri yitukuje hariko ndibaza ese uko ashingiye kabiri none ndibaza ngo se ese uko yitukuje ashaka ubwiza bwiki. Umugore washatswe ushaje ufite abana n'abuzukuru n'ukuri kw'Imana karitukuza ngo shakira ni mu gutanga nyina wajo kizakintangaza nico kikansika. Inajo iyo nitegereje nkabona n'abagore umuntu ufite unzaro 3 4 5 mukamutwa ngasanga ataye urugo ngo aragiye ararengutiriye. Umunsi w'Imana ngo yigeze kubaza Mose ngo amaze gukora ko bagiye ariko baragaruka. Ati nabitegereje mbonye ukuntu bagiye sinzi nono ko bahangutse nabi we. Ariko ukuntu mwe mugwa abantu ari mugwa mutanone nimugeze ubundi mwaka nimugeze ibiri nimugera bazo bapimira batubwiye mu gitondo ngo bari mu gusenga ngo isaha imwe ngo bagasigaho n'iminota y'ikawa. None mwe munanijwe twasenze kuva saa 6 gushika saa 2. None nugera bazagupimira amasaha yo gusenga ukayasi uzomera gute? Yesu arababwira ngo ni mwisarura imbuto nziza bazazihunika umurama bawute mu muriro. Bavandi uri umurama cyangwa uri imbuto nziza n'ukwisuzuma umuntu akimenya hakamenya ibyayakora. None niba ari nziza agakomeza, niba ari mbi akabireka. Ariko yeme ariko mudahinduye ngo muhindure ubuntu bw'Imana yacu uko zisoni. Hano mukamavuga ngo se ninde umuvuga ngo yarajanye na naka wajanye na naka zakubazwa ninduza ariko moyi no kubazwa ngo urumwisho waje ngaho dukoreraho data gatwumve. Amen. Kuna magugu ndani ya kanisa na kuna mbegu njema. Mpanzi amepandikiza magugu na amekuja katika njia za gishorofyo yashise abantu basinziriye. Imbuto zarabibwe ngo zimare kwibwa umwazi nawo ngo asa n'izindi ngo arazibiba. Kandi Bibiliya yanje yarambwiye yaravuze ngo ni mwisarura gusa niba munsi ngo bamenye ngo imbuto nziza n'itari nziza.
n'imisaruro kandi imbuto nziza ziri zogaragara. Naratangaye, muzi ko nasanze ikanisa ritobaho ridafite umuhanuzi. Kiribaho nta muntu uzi, ni nk'inzu utazibaho idafite shefu nta muzibaho idafite shefu. Habana gatebe ka shefu mu nzu bazamara kubaha abana. Hebe nibwo wowe nta mugabo uri mu nyina ni shefu, bazamamenya ngo iki cyumba ni cha chef 10. Ese ko ndagisobanukije Igifaransa ni cyiza? Chef na chef 10 ariko amasomo yagendutse umunsi abo Gafaransa. Deba ta chef ni kanisa ntiza ari bari dafite ijisho. Hebe ni ntiza ari bahindi bishoboka. Iyeburi yano izimanukiriye fe yebura muri maserafiri yefu ikamanuka mu bakecuru, yabura mu bakecuru kaja muri Sunday school, hakagira kamo karara ni joro gikanisa kakaza kagirirana kakarirarana akana gusa gatoye tutazi ngitondo kaza buca kakagera ku ikanisa kahagera gusa kakakina mabi ariko kagira umutwaro w'ikanisa mu mutima tiza yemera data ntaza yemera bagugu yanawezekana kuwa ni waimbaji. Imbuto mbi zobara baririmbyi, imbuto mbi zobari pasteur, imbuto mbi zoba mu bayumbe basha kandi kizagintangaza umva kuntu bibera yanditse mu gitabo cy'Abatesalonike. Barabwira Abatesalonike, yarababwiye ngo muramenye ngo umunsi ntirakababeshe ku munsi wo kuza ku mwami ngo nta muntu uzawuyoberwa, muzorebera ngo ku mutima cyakabiri ngo nimara kure Pawulo akababwira mu Batesalonike, arababwira ngo umwanzi ataraza wa muntu wa munyakiri ngo ataraza ngo abibe ngo imbuto ngo abibe atanga igitambo ngo aherahe ngo isi zabikiri hari imperuka ngo izabitaraza kandi uwo munsi muzabutaragera. Ariko hari umunsi uzagera ngo bazasarura imbuto nziza bazihunike naho izindi bazishiremo. Yaravuze ngo nzobabwira abamarayika banje ngo bateranye bahambira imiba, bazahambira bahambire saa sita bagazira nimugoroba bafate umuba wa mbere bawurambike bafate ariko zafafire mwana ese ungire guterura mbani mukino ese bari ubishe mwana ukubara ubishe data we iyo ubishe bakumva we ubise sibaba kwasobanira neza ariko ubise barindire we mumbareke kwi ama urukundo rwabo basa mukikotia mwana we. Uzoja ni mukigega cyangwa ni mu muriro mwami. Mwigire inyuma gato mbere. Turambura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana riri ku mutima. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ijambo twakomeje gusoma ejo.
igice cya kane cya gatatu n'umurongo igice cya kane n'umurongo wa 9 igice cya kane n'umurongo wa 9 havuze ngo wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe we kwibagirwa ibyo amaso yawe yabonye iboneye bije kukuva ku mutima umutima wawe iminsi yose ukiriho ahubwo bimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe amen. Twavuganye na Solange ko aza kubwiriza amagambo yo gushima naje nkabwiriza akajambo kaje ku mutima hano. Ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 13 n'umurongo wa 29. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 13 n'umurongo wa 29 aravuze ngo nawe ati oya ahari ni murandura urukungu murarurandurana n'amasaka mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro rutwikwe maze amasaka uyahunike mu kigega canje amen. Shimye izina ryawe ryiza Mana, twebwe twagiriwe umugisha wo kuba imbere y'amaso yawe. Abangana gutya duteraniye muri iyi nzu twifuza kuboko kwawe kwiza ngo kubane natwe. Imitekerereze y'iwacu n'imivugire y'iwacu b'umuntu ureke binyowe n'imbaraga zawe Mana, amaze bari wowe tutegeka kandi twumvishe icyo ushaka. Imbaraga ugira sinkiza abana b'abantu kugira ngo wumvise twumvishe icyo ushaka Mana, dutegekwe nawe tuvuge icyo ushaka. Turinde umugayo wo kuba mu nzu yawe, kuba mu nzu yawe tukatavana umugayo Mana biturinde. Ndagushimiye kuko ubikoze amen. Ndashima Imana se umwami wacu Yesu Kristo yatugiriye neza tugaterana uyu mugoroba kandi imbere y'Imana tawa bigizemo uruhare ngo avushe izuba cangwe agwisha imvura, tawa bigizemo uruhare kugira ngo umugoroba ube ukuye ukuboko kw'Imana yacu kuza kutugirira neza amen. Iyo taja kuba Imana kuko itugirira neza gitwara kugaza amasaha tukiri imbere yayo. Nashimiye abo twabanye mu gitondo, nashimiye umuryango wa muvandimwe watwitayeho, nashimiye itorero n'abakristo muri rusange. Namwe ndabashimiye, Imana ibagirire neza. Abangana gutya mwovuga ngo ntavuge sinuhaguruka kuvuga, ariko kubera kuko mwabishigikiye mukaba mucecekeye imbere y'Imana, Imana ibaheze umugisha. Umunsi umwe Pawulo ngo yageze ahantu ngo agiye kubwiriza, hahaguruka abantu ngo baza kugumura abanyamudugudu, baravuga bati uyu mugabo ndi tumushaka muri uyu mudugudu wacu. Ngo basakuriza imbere y'abatware, baravuga ngo ntavuge mumukureho nakurwe muri uyu mudugudu. Pawulo aravuga ati ariko kweri ndazirike, ndazira ko mbwiye abantu ko Kristo yapfuye akazuka amen. Shima Imana kuba twabonanye mwese, twari tumaze iminsi tutabonana.
Imana yabikoze nishimwe. Iri niyo jambo twasomye kuwa gatanu tuvugira abantu ngo kugira umwete wo kurinda umutima wawe ntiwibagirwe ico Imana yagukoreye. Kandi niryo sina niho habizingiro ry'ibyo Imana ishaka. Nugushima kumenya ico Imana yagukoreye. Mose ahabwira ubwoko bwa Isirayeli urubyiruko, abantu bari batoya, abandi bakuru bari barashire mu butayu, kuko izirahira ico yarahikaga isoza. Yaravuze ngo ubu bwoko tibuzashika bwose. Ngo kuyende nande Bibiliya ivuga. Ninde nande pastor? Yoshua na Kare. Aga jambo bazabavuga ko umugabo ngo wari umusazi ibutari bazavuga ngo yagazabwiriza akavuga ngo yagazagenda ngo aravuga ngo ijambo rimwe kumyabwenge ngo rirahagije. Ukuna nuworekera yangaye uko arahagije mu bakristo banone. Kuko umuntu jo abatarize Bibiliya hangaha nimbarwa, abatazitunze batarebe kusoma nimbarwa. Ahubwo icari gikwiriye kugendererwa niki n'ukwisuzumba tukamenya nimba tukiri muzo twizera. Cyo nyine kirahagisha gusa. Apana amagambo menshi. Mana yaje tugire neza kandi. Amen. Bati timwabonye ibitangaza by'Imana yakoze. Tureke kuvuga izo Mose yari kwabwira Abisirayeli ico gihe, tuvuge n'ibizawe. Harabo ndari mubwira ejo bundi nkababwira ngo no guca gusa wozuka mu gitondo agakubita impundu boza kureba ikibaye wewe. Batese niki kibaye? Bati gitangaza kirabaye, ngiye mu cumba c'abana sanze ntabaryamiye undi baravyutse. Nukuri ico bigitangaza. Kudatahura tugira ku mitima tubona ko ibintu byose bisanzwe. Kuzuka mu gitondo bikaba bisanzwe. Nimugoroba dutashe bikaba bisanzwe. Kwambara bikaba bisanzwe. Ariko Mose ariko babwira ngo nimumara kurya mugahaga, nimwambara amahuzu mukaberwa, nimuja mu mazu yanyu mukamererwa neza, nimuja mu mamodoka mukamererwa neza. Haravuga ngo ntimukibagirwe ibyo mwabonye, ivy'Imana yabakoreye. Bavandi bizaba birabaje none muri iki kinyejana ubu nyine. Nibyo amaso yacu yabonye abantu bagatera Imana umugeri. Amena. Yo sandiwe abo twabanye mu ijoro twavuze kwambara Kristo bikaduhesha kumenya uburyo bwo gushima Imana. Kuko utambaye Kristo ntazagira umutima wo gushima Imana. Dore umutima uzutuma ushima Imana nuko mu mutima wawe habari mu Imana. Ariko ejo twabivuzeho muri bimwe bibiri bituma umuntu adashima Imana. Ivyo wibagiwe, iyo wibagiwe ibyo Imana yakoze, ngo umutima uzupfa, umutima uzucogora, umutima uzuva imbere y'Imana, kutibuka ibyo Imana yagukoreye. Hari umwanditsi wavyanditse aravuga ngo ntibikwiriye kunezerwa ngo igihe ngo imvura yashize gusa, ngo no mu mihindagano ngo ugomba kunezererwa Imana. Amen. No mu mihindagano imvura yayigwa, imvura iteye ubwoba, ukiyayuvogera imivu, ngo ugomba kunezererwa Imana ngo Satani ntakunyaga ibyishimo byawe. Amen. No mu gihe imiviki yayitemba, no mu gihe bitabigenda neza, Habakuki yaravuze ngo amena, ngiye guhagarara ku munara wanje ndebe ico Imana izakora. Ngo amarabwira Imana arabwira ngo Mana yanje abantu ukabahora ivyo bakoze gusa ngo uzubareba, n'igihe ugiye kurakara zubabarira. Zariki Imana yari yavuze ngo ni jewe wabikoze, nzoza nzana bakaruda nkuruzi mbakubitisha inzira, nimuje gusinzira nzana babandi bakubitisha turuzuruwami. Yari yavuze ngo ndatangaye n'Imana. Yego yiturutse itamani uzawera, nakwitegereje uturutse itamani sanga nturi wumugayo, ngo kwitegereza uturutse Bosira naho nsanga ntamugayo ufite. Ayi Imana yanje semeni amena ngaho titepala nukwitegereza Imana no mu gihe bitakunze. Igihe bitakunze nawe ugasanga ari yera. Yari kwavuga ngo nasanze Imana yanje nta hantu ngo noyibona humugayo. Babitubwiye ngo mushima Imana
tugomba kuyishima n'imiviki yayitemba imvura imihindaga n'igihari ngo tukayiyeza icubahiro. Hari umwanditsi wabyanditse aravuga ngo gushima Imana ngo iyo turambuye amaboko ngo Imana izivuga ngo nitatenda kabla ya kusema. Amen. Paulo yagaze avuga ngo nza nkunda ko abagabo basenga kandi ngo barambuye amaboko ngo yashiza hejuru. Amen. Iyo ngaje gusobanura ijambo rimwe aravuga ngo iyo turambuye amaboko turadushima Imana ngo Mungu usema ya kwamba nitatenda kabla ya kusema. Ngiyo yitegereje ariko ndari kituma izayitegereza amaboko yamara kavuga ngo nitatenda kabla ya kusema. Niyo handi Bibiliya ivuga ngo n'abafite imitima iboneye n'amaboko atarigeze agira gusa atigeze gushama. Ayo tapula ayo ngo ni Imana izinezerera ngaya mashimwe azegera imbere y'Imana akaba umubavu humura neza. Amen. Amen. Suko bimenya gusa ngo byageze ku mutima. Uyu mwanditsi we ruko byandika Yesu umunsi umwe ngo mu gice cya 17 cy'ubutumwa bwiza bwa Luka. Yesu umunsi umwe ngo ahura n'ababembe kandi ngo arangize baramuhamagara ati tugirire neza. Bati murashaka iki? Bati turashaka gukira. Bati mugende mwireke batanze. Ngaka kajambo kari mu gitangaza. Uzira ijambo rivuga kwireka batanze. Nuko abatanzi bagaze basuzuma niba umuntu yakize. Abatanzi nibo bagaze bashira umuntu bakamuha kato. Niba wakize bakagushira mu muhana. Muribuka na wa munsi ngo Miriam bagambye Amos iwe nani na Aaron ngo Miriam ngo agira ububembe. Ndababwira impamvu zibiri zatumye Aaron atabemze kandi baragambye bombi. Ni impamvu yatumye Miriam abemba. Ako konyine gusa. Miriam ngo asese ibibembe mabo. Ngo asese ibibembe umubiri wose. Aaron ngo arataka. Aravuga ngo semana yanjye. Humbereye gute? Kubera iki wemeye ku mwana wa mama? Ngo amere nk'icavuse gipfuye. Ameze nko wavukiye mu nda yabo. Hiyo murese ko mugira imbabazi. Imana irababwira ngo nimushire inyuma y'ingano. Nagenda mari iminsi 7 inyuma y'ingano. Haragenda mari iminsi 7 inyuma y'ingano. Aza gumanuka. Ngira ijambo ryatumye ngo Aaron atabemba. Semeni amen. Imana ngo ndiyakeneye kuko yakoze isana amavuta yayo. Amen. Inyandukuru k'Imana. Ubukuntu Paulo yabwiye Timote. Yaramubwiye ngo tumetiwa chapa. Ai Imana yanje we. Sisi tunachapa moyoni. Ai Imana yanje we. Hiyo chapa hakuna mtu ambaye anaweza kaiondoa. Dufite kimenyetso kama arabuni. Bwana ametutia arabuni mioyoni mwetu. Yaduhamagaye ngumara kuduhamagara idushaka kimenyetso. Iratubwira ngo ngaba muri abanje. Yarakubwiye Timote ngo bari wikimenyetso ngo kivuga ngo nabanje. Bari ikimenyetso kivuga ngo nabanje. Amen. Abari ikimenyetso cy'Imana ntibazakogwa n'isoni. Imana ibafashe. Imana ibagirire neza. Imana ari kubabwira gusa ngo atwa cyane ngo ambwira cyane ngo Amen. Imitima y'abantu ibiri marima izayibagirwa. Nariko mbivuga abajama. Ejo nariko mbivugira abantu kababwira ngo hari abagore babyaye gatatu cyangwa kane atarashima n'umunsi n'umwe.
hari abagabo hari n'abagabo. Reka kwanza tureke n'ubonye gusa mushika wajo n'ubonye gusa umugabo akabona Imana imugaruriye umugore n'umwana. Nashaka umugore ntashima. Ariko basi umugabo nawe yoshima. Sho iwe gutaha gucyo ntiyo babara. Aho nimba zananiye umugore ngati gepoti wate yashimyiwe iwe yashimye wa wundi kwabuze ngo bandi bo yashimyiwe yashimye none nimba zananiye bavandi mureke mbabwire kano kaja mutima wambwe ndice hari umutima wambwiye mu gisirimba kandi twari twafashije mu gisimba twari twafashije cyari gifashe hakika ya Mungu twazinye mu gisirimba mbona turafashije ngomba n'umutima urambwira ngo mwirinde umugayo mu ikanisa nako ngako gusa karagije kuba nyabwenge karagije kuba Kristo babatijwe muri 70 mado babatijwe mu ryari 2000 nakangahe babatijwe 2000 nakangahe wotinda kuri ako ngako ayi Imana we umve ngako nukwirinda umugayo mu ikanisa imbere y'Imana umugayo mu ikanisa abantu bashika mu ikanisa ngigata isese mwabisera umunsi Imana yigeze kubabwira ngo sigaye nanga kubabona mwateranye nanga amateraniro yanyu yabwira Yesaya iyo nitegereje amateraniro yanyu ndasese nta nazinutswe zo ntamerewe na kandi tanga icacumi n'amarimbuko na sadaka yari hata ya kusafirisha mu injilisti ariko nabonye akandaje wundi muntu yavuze ngo ahamagara abana arababwira ngo ngiye mwivuga butumwa bati muryiza ngizo nabasigiye bati akazi k'Imana sino babwira ko neza cyangwa nteza nimbona nishi nzozi nimbona nkeya muzoya muryiza ngizo ariko mwakabonye ku mastati timwakabonye ku mastati nakabonye ndaseka hibara bisokora akashizemo kaza gasubiramo ubuze bati batoto yangu na mke wangu Imana yabatanze sadaka ikaga yabatanze icacumi ikaga yabazinye ikaga yabatanze iki abatanze amashimwe ikaga ya buri muntu wese yazayitegereza umuntu wese materaniro ikamugaya umuntu agataha bitumugayo yabitegereza ameze naba yabitegereza abiriza akabiriza nabi yabitegereza yicaye ku gasorero akamubona nabi yabitegereza ikamubona nabi Amen. Aka gatatu yavuze muri iri jambo yaravuze ngo sukubyibuka uko mu bitekerezo ngo nukubyibuka amaruka bibika mutima nyina ruba uko umuntu uko turavuga aya masaha kamayibuka aho Imana yamukuye umuntu karamayibuka gato nato imbere y'Imana ubu buzima bwo kubura ipataro ntabwo ari bwo buzima ntabwo ari Imana yakoze umunsi yatugaburiye ntabwo ari cyo gitangaza cyonyine hino nzambabwira nkababwira ngo dore ikintu zanumva gikomeye cyane Imana yakoze nkiza inzangeraho ngatitira nkabura uko ngira nukuntu Imana yanyansa gucya nukuntu Imana wakumvisha pastor nakavuze mikoro yavuyeho nukuntu Imana itanenye naje yamarigerano mwacu ngo Imana kugera mwacu irampa Paulo yaravuze ngo yampamagaye jewe ngo mumeze nk'umwana w'icenda nzamona jewe sindi w'icenda gute no w'icenda jewe w'icenda harabaye haraciye ibihume sindi uwijana no w'ijana gute hari umuntu nabwirije ejo bundi muri veye ariko Mana yo mwijuru kandi namubwirije numva ari ubuhanuzi natabugenderaho kizamwota ariko ndatangaye kandi namubwirije twicaye imbere y'Imana natitonda kizamwota ukabona abagabo bangana barangu kandi ari mu Rwanda cyangwa Rwanda abakristo kandi mukabura abapasiteri
Amen. Amen. Nangu kupete pela. Siamu kumende wade shande. Imbere y'Imana reka babire n'ibindi. Mureke ndibabwire kwa kwe iyo ni kwe kwa neno la Mungu. Biblia yatubwira ngo Yesu Kristo mwabiriza abantu. Warabiriza ababiriza mu migani. Waramukurikira n'ubwo bose iyo tubiriza n'ifano. Uzutubwira mu munsi, ukatubwira mu migani. Arabandira ngo mwebwe mwagiriwe mahirwe yo kumenya ubwi abandi ngo bazabirangiza. Kibazabimenya. Kandi ngo bizandisubira ku bantu z'ubusore bivuga ngo bazumva ariko ntibazabona. Bazareba ariko ntibazabibona. Kandi ngo bazazuza ariko ntibazabisobanukirwa. Ariko mwego ngo mwagize umugisha mwarabibwiwe mu maze kubimenya neza ibyo Imana ishaka. Amagambo umutima wambwiye ngo mbabwire. Semeni amen. Yesu ngo yaramaze kubabwira umugani ngo umuntu wabize ngo aja kubiba arabiba ngo imbuto ziramera ngo zimare kumera ngo abagaragu be ngo bagere mu murima muhubi ngo basanga harimo imbuto zibiri. Ngo bare gusanga harimo imbuto zibiri basanga harimo urukungu harimo n'amasaka kandi ngo byari ko bisa ntawari kubitandukanya. Nako kaja mu mutima wambwiye twabyinnye ngo tubyine kamera ntizimarwa no kwigira wicishe bugufi. Imana yanje we kamera ntizimarwa n'uwabyinnye kamera ntizimarwa no gusa n'umuntu uri mu mwuka. Hapana musuhu ni kuri kw'Imana. Kamera ntizimarwa n'umuntu wacebuye cyangwa atacebuye. Kamere izigumare kamere kandi zitangaza. Kamere izinyowa turi mu ikanisa ikakubwira ngo ndacecetse ngagenda ubyina ariko nusohoka ndakujana ushaka. Ni kamere iri mu gufata abantu igafata umuntu w'umugabo ikamukura mu bandi ikamujana ikamushira ahantu singuku bitoreka nkubita ukibambaza. Ndaguma nkubitana hanga gusa. Ni kamere gusa. Kamera ni mbi. Kamera ni iri mu gutuma abagore batabagabo mu nzu zabo. Ni kamere gusa. Kamera ni iri mu gutuma abakristo baja basambana n'abandi. Kamera ni iri mu gutuma abapasteri bashira mu bakristo. Ni kamere we. Kamera ni iri mu gutuma abantu bamwe. Ni kamere gusa. Kamere yindu. Kamere ni kamere gusa bajama. Kamere nditinya gisirimba. Kamere nditinya ngo batinye cyane. Kamere nditinya ngo bakoza amataniro menshi. Yesu yarabwiye ngo umuntu yagurutse kubiba ngo amare kubiba ngo yitegereze ngo arataha ngo bari gutaha ngo basanga ngo barinze mu izindi moto. Abigishwa baramubaza ko se tubigenza dufite tuzisarure tubwira tugende tuzishikure. Ni mwikanisa bajama. Ni mwikanisa tushizanje. Ni mwikanisa ari umwe imbuto zibiri. Kuna newa tefaide. Kuna mbegu njema na magugu. Kuna mbegu njema na magugu. Kandi magugu yawezekana yakawa ni Mkristo wa kanisa. Yanawezekana yakawa hata mchungaji. Yanawezekana awe magugu. Nisha gituma tutosarura none. Ariko ndanezerewe Imana. Nango kutanduve kintu kiri ku mutima wako kabanduka sha. Ndamenya gucika. Yes. Ntabwo ngutunganiye mwami. Fitindege keya mu mutima we. Ntabwo ngutunganiye mwami we. Fitindege keya mu mutima we. Yesa kurubura. Yesa kurubura we. Yogesha amaraso wavuye. Kugira ngo tunganire Imana we.
arababwira ngo baramura ngo reka tuzisarure, reka tuje kurushikura. Bibiliya y'igiswahili ukuntu yambwiye, semeni amen Amen. yarambwiye ngo zari bisa byose, zari bisa byose, ntabwo ngo wari kubasha gutahura ngo umenye ngo uru ni urukungu yari amasaka, ntabwo wo bitarura. Hebe nanone umutima wambwiye ngo Yesu azaza gusarura imbuto, azaza afite intaro maze azigosore, ingano nziza zose azazihunika maze ingano nziza zose azazihunika maze umurama uzashakekewe turabimenya se, nguzaja mukigega cyangwa uronere gute uyu ni umunsi mwiza, uyu ni umunsi mwiza. Bavandi muramenye mutanga kumva nivuga, muramenye mutanga kumva ngo yababuriye ngwiri mu ijuru ngo bakumva kanzo twebwe twatuburirwa ngo ubunyine ngo bice mwana wa Yesu Kristo kumva twebwe twatuburirwa none muramenye mutanga kumva nibaburira uzashakeke wewe turabimenya se, uzaja mukige gacangwa mumuri utinda wirane nonaka uyu ni umunsi mwiza wo kwemererwa. Birajambwiye ngo isho umwami Yesu yarashatse kubabwira ngo umutwara aragiye kubabwira, yarababwiye ngo imbuto nziza zarabibwe kandi ngo wazibizwe ngo n'umwana w'ubwami, ngo arangize ngo ninjoro haza uwundi muntu ngo abibizindi imbuto mbi. Paulo yandikiye mu Buzakuzo n'umuco cya 20 yaravuze ngo ndimo kubitegereza nkabona mu gihe kizaza ngo nkabona muri mwebwe hadutsemwo ngo abandi bantu hadutsemwo ngo imbuga zizaza ngo nizishika ngo masega ngo azarya umukumbi ngo atazibabarira. Hebe n'umunyenziri mukuziya bari mu kurya intama batazibabarira. Chikizo nisha naratanga hakika ya Mungu, hiyo ni uhakika wa Mungu, hiyo ni uhakika wa Mungu. Muziki mutari bwoba abantu bunyine bahagurutse baba baharanira ndake, eti mimi nitaombewa, eti mimi ni mchungaji, eti mimi ni wazehebu fulani, eti na mimi nikale mbele, eti mimi na nigeuziwe jina, eti na mimi ariko yarahindutse, mutima warahindutse cyangwa ntwahindutse. Ngigico pare yakobya ari Korinto yakobabwira ngo mwebwe muzamubaza mwisuzume ngo mumenye nimba mukiri mu byanditswe. Bishacu na gatatu cy'uko cyuza kutwereka cyuko ndiko parandika bi Korinto gwa mbere 13 ngisuzume mumenye nimba mwahinda ariko se muracyamutanga. Haleluya nigeze pa nangeze mumbaye mbabwire ngizi ndahiro zibiri twarahiranye n'Imana yacu. Iya mbere n'umubariko, iya kabiri n'umubatizo twabatijwe mu mazi menshi n'indero twagasubirana n'Imana tukavuga ngo wamana tuzoguma imbere yawe. N'abana twatusha kubarika bazana bakavuga ngo abungere babarambike ibiganza, abadiyakoni bagaguruka. Ndimo kugira ubwoba bw'abana bari mu gutinya kubarikisha abandi bana, ngo arabarikisha umwana gute ngo Pasteur Gaspard mukoraho kwe hariko yugeza mu rugo rwe guyutaye kanisa kweli. Ariko sha uzogenda ariko peti ariko kurumva ico gitangaza sha wadusanze muri kariyeri ariko uzi kugera mu rugero rw'abo bana bagutinya ngo ntibagweze umwana mu mubarike. Abana bakavuga ngo yaye nigeze ngira ubwo umunsi umwe nageze ahantu barambwira ngo umugabo umwe ngo amaze kuba ngo gushingira ngo indobo ngo zirenga bimbari magaragara ngo ingo 40 ngo zose zarasenye. Bati rero ko turabura uko tugira ngo tuvuguruze se gushasha dushingirwe gushasha. Bati kuko ari mu kudushingira amara kudushingira
bakamara n'amezi abiri bakora divorce. Basi sinzi aho tubikura. Ariko mana, katika kitabu cha Fimbo ya Mchungaji mwandishi alisema nini? Amesema kwamba kuna kiongozi ambaye Biblia yanje yambie semeni amen. Kuna magugu ndani ya kanisa na kuna mbegu njema. Mpanzi amepandikiza magugu na amekuja katika njia za bisholofi. Yashise abantu basinziriye. Imbuto zarabibwe ngo zimare kwibuka. Umwazi nawo ngo asana izindi. Ngo arazibiba. Kandi Biblia yanje yarambwiye. Yaravuze ngo ni mwisarura gusa. Niwe munsi ngo bazamenya. Bamenye ngo imbuto nziza nitari nziza. Ni mwisarura. Kandi imbuto nziza ziri zogaragara. Naratangaye. Muzi ko nasanze ikanisa ritoba uri dafite umwanuzi. Kiribaho nta muntu uzo. Ni nkinzu utazibaho idafite shefu. Shefu nta muzibaho idafite shefu. Habana gatebe ka shefu mu nzu bazamara kuba abana. Hebe nibwo wanda mugabo uri mu nyina ni shefu. Bazamamenya ngo iki cyumba ni cha chef 10. Ese ko ndagisobanukye Igifaransa ni cyiza. Chef na chef 10. Ariko bazamamenya amasomo yagendutse umunsi. Abo Gafaransa. Deba. Ta chef ni kanisa ntizari bari dafite ijisho. Hebe ni ntizari baho ndibishoboka. Iyeburi yano. Izimanukiriye fu. Yayibura muri Maserafiri yefu. Ikamanuka mu bakecuru. Yabura mu bakecuru kaja muri Sunday school. Hakagira kamo karara ni joro gikanisa. Kakaza kagirirana. Kakarirarana. Hakana gusa gatoye tutazi. Ngitondo kaza buca. Kakagera ku ikanisa kahagera gusa. Kakakina mabi. Ariko kagira umutwaro w'ikanisa mu mutima. Tiza yemera data ntaza yemera. Magugu yanawezekana kuwa ni waimbaji. Imbuto mbi zo barabarimbye. Imbuto mbi zo bari pasteur. Imbuto mbi zo mu bayumbe basha. Kandi kizagintangaza. Kizagintangaza. Umva kuntu Biblia yanditse mu gitabo cy'Abatesalonike. Barabwira Abatesalonike. Yarababwiye ngo muramenye ngo umunsi ntirakababeshe ku munsi wo kuza kumwana. Ngo nta muntu uzawuyoberwa. Muzorebera ngo ku mutini. Cyakabiri. Ngo nimara kwepamera ko babwira mu Batesalonike. Arababwira ngo umwanza atarasa. Wa muntu wa munyakiri ngo ataraza ngo abibe ngo imbuto ngo abibe atanga igitambo ngo aherahe ngo isi zabikiri hari imbere ko ngo izabitaraza kandi uwo munsi muzabutaragera ariko hari umunsi uzagera ngo bazasarura imbuto nziza bazihunike naho izindi bazishiremo. Yaravuze ngo nzobabwira abamarayika banje ngo bateranye bahambira imiba bazahambira bazoza bahambira saa sita bagazira ni mugoroba bafate umuba wa mbere bawurambike bafate ariko zafafire mwana ese ungira guterera mbani mukino ese bari ubishe mwana ubishe data we iyo ubishe bakumva we ubise si baba kwasobanira neza ariko ubise bayindire we umuntu areke ama urukundo rwabo basa mukifotya mwana we uzoja ni mukigega cyangwa ni mu muriro mwami naza uru rukungu cyangwa amasaka umunsi mwamazaza igituma uzaba urukungu ni imirimo yawe ya none nico ufite none muka pasteur nico ufite none mama ni imirimo ya none nizindura umuntu urukungu cyangwa ikamundura amasaka azaja mu kigega cyangwa ntazaja mu kigega uzahunikwa cyangwa ntuzahunikwa ko ndinginga Imana namuomba Mungu hiyo neno la tosha tu cyo riragije gusa ku muntu wese agomba kwisuzuma akimenya mutumwa Paulo yandika ibikorinto yaravuze ngo mwisuzume ngo murebe nimba muri mu byanditswe nimba mukiri mu byanditswe bavandi aho abantu batagitora aho abantu atagitinya
ngiki kiza gituma imitima ibibiri barimo nibyo dukorera mu ikanisa twamara dukora ibindi hanze kuvanga ibyo mu ikanisa sola umuntu akabwiriza mu ikanisa afite megwete bari ariko kwe cyo tubereka ngo mwisuzume mwizire mwimbe mumbere bani mamukimu muzanditse muzasezera nimba mukimu muzanditse kera mu capacity ibyo ngibyo gusa narahagije gusa kandi ayo yarahagije imbere y'Imana ariko nimba ufite icyo waye kora bakikugayira ngo abandi benshi bagikoze izantanga pero kubona butemu binano da pero kubona umugore ushingiye kabiri yitukuje ariko ndibaza ese uko ashingiye kabiri none ndibaza ngo se ese uko yitukuje ashaka ubwiza bwiki umugore washatswe ushaje ufite abana n'abuzukuru n'ukuri kw'Imana karitukuza ngo shaka ni mugutanga nyina wacho kizakintangaza nico kikansi inajo iyo nitegereje nkabona n'abagore umuntu ufite umzaro 3 4 5 mukamutwa ngasanga ataye urugo ngo aragiye ararengutiriye umunsi w'Imana ngo yigeze kubaza Mose ngo amaze ngo ko bagiye ariko baragaruka hati nabitegereje mbonye ukuntu bagiye sinzi no ko bahangutse nabi we ariko ukuntu muri mugwa abantu ari mugwa mutanone nimugezi wundi mwaka nimugezi ibiri nimugera bazo bapimira batubwiye mu gitondo ngo bari mu gusenga ngo isaha imwe ngo bagasigaho n'iminota y'ikawa none mwe munanijwe twasenze kuva saa 6 gushika isaa 2 none nugera bazagupimira amasaha yo gusenga ukayasi uzomera gute Yesu arababwira ngo ni mwisarura imbuto nziza bazazihunika umurama mawute mu muriro bavandi uri umurama cyangwa uri imbuto nziza n'ukwisuzuma umuntu akimenya akamenya ibyayakora none niba ari nziza agakomeza niba ari mbi akabireka ariko yeme ariko mudahinduye ngo muhindure ubuntu bw'Imana yacu uko zisoni hano mukamavuga ngo se ninde umuvuga ngo yarajanye na naka wajanye na naka zakubazwa naka zakubazwa ninduza ariko moyi no kubazwa ngo urumwisho waje ngaho dukoreraho data gatwumve Yes. Oh!
niko bavuze. Mureka nsohoze bana banje. Imana ibagirire neza. Amen. Imana ibagirire neza. Mutekereze nimbura urukungu cyangwa nimbura amasaka. Nuko uyihitiramo wenyine gusa icyo. Kandi zantangara abantu bazabaza rimwe na rimwe bakavuga ngo nibababwire. Ngo se ngo meze gute? Ariko babiganira baragowe mana. Biganira hariye biganira. Ariko babiganira ngo ngira. Ngo mumbwire ukomeze. Ukomeze. N'ubunye twatubwiza kuramenya icaca. Usa n'ugukiranuka ukimenya. Umva kandi Moses yancurangiye mu gitondo. N'Imana amasezerano ntahe. Imana kirambwira ngo umuntu wese akikiranura vuba kekana. Muri byo giswahili yavuze gutamado yaravuze ngo yeye anaita moja aliyemaliza mwini. Izi amagara urangije urugenzi. Kandi natangaye Mungu atalipa kadiri ya matendo ya mwanadamu. Azahemba abagabo ahemba abagore ivyo umuntu wese yakoze. Ari mu mubiri. Tubona kofi. Izaduhemba. Iduhemba bimwe tutari tuzi abantu batari bazi. Biriri imbere bya kofi Solange atazi. Ibiriri imbere bya Solange atazi. Izo nyirasha atazi. Nibyo ntaje ibyo. Ngo bizajagaragara. Umva ukuntu umwanditsi yanditse. Ariko naratangaye. Nuko Imana ibafasha. Amen. Ariko mana. Siki kinyajana yeme, siki kinyajana cyo gusinda ndi imbere y'Imana. Siki kinyajana baharura ngo naka afite umwana wa naka naka afite umwana wa naka. Ngo na pasteur afite wa naka, ngo na evangelist afite wa naka. Ngo na kina mama afite wa naka, ngo na. Ariko Bana badasa munsi. Lange kuimbera she imbere. Ukumbe handi Mose. Mwishale mani bahizo. Mwishale mbabwira kantu kamwe be yangu inani. Wa mukobwa wanje bwagiriza naza. Abandi iri mwishale. Mwishale mwizana. Ikwanga beya. Ikwanga hano. Ikwanga gira tubasezere. Kizini cyo muri interieur. Mwishale. Tugakuzini cyo muri interieur. Cyo muri interieur. Cyo muri interieur. Gisimba cyo muri interieur. Beya.
wigira inyuma gato mbereke dukomere ijambo ry'Imana amashimeshi cyane. Haleluya, haleluya. Mwihindire ka tivaho mwihindire ka gutya mwigire ugatoye sema haleluya. Naho turafashwe tugiye kurasha minota itarenze 10 tugiye gukora fundraising yo guherekeza abavuga butumwa bacu bafite